no eno an ode na aduro na omudidi wie ye na omonom aduro no not no say aduane na omudi ye no na ewuduro wom ye ka ewuduro anye say bi omato omadunko a ebi aduane na omudi atosode no na chemical bi wo so ano ye den enu nti no eba se de obefe se bi se bi mpredua mo fa ncheme mo amokama no de obefe de obeja ne nan eja ne nan ye do omukogu hospital no na doctor kire mu say aduro na omunum ye nti poison ananka wo se nke ha omuni padua no ni nyina abesen ko enu nti ne ye tena se ya ye tu for say obi biara wutie ye se wo yare se wo nyare e wo se wo di police ni na duro imbu Herbal mixture no eye wo aduro adentia wonum aduro na ebo detoxify ni padua ndema enti sempo wadi aduane bi na chemical bi wo so ano ye den ana wonum nso bi a enye na kwa akofa ohaw ade abrew ana wahome from aboni bi na be kwa akofa ohaw de abrew a aduro na timi aboa na yi ni nyina afri ni padua nim ebi ana mo jampo ndi afusane ye entini no mo asisi hormones no entumi mbo adwuma ye enti de bia no o problem na o complain obi wo hono mo da sori ano pose me hunam nyina ya me ya ase ya boro me medofo a wutie mi obi a mo wa na dwo no me mfa nkwose honhom bia eye niema ya ye se de esididi se de esi no mo fa obi wo hono mo adechi a ensu adie achile no pa no obenom de bia honam be ye wo ya eno ti se wutie mi na the police ni na dro no eye wadro na de yi body pains na free ho na wa hwe se ensu so a enwunu pi no obete so na aboa wo nipadua no honam ye nyina imbustira nipadua ni mu a eye away edu papa ye ka ho asem yi ebi o Herbal shop license chemical shop pharmacy bia mu enya na o he o TV so numbers no enegu so no eduro no so ne da so no channel so say Herbal mixture no eye unique eno na ho ode no eyi ne ho asinchen enti se eduro bia enti ukọ baabi no ase ma eduro asan imbust na san fe na me kọ fa bia me pa cha o ma eduro bia manye o de kọ baabi foforo de kọ pe police ni na eduro imbust Herbal mixture ni bi etonom na ebeboa imbust pharmacy so okuma se kọ de brana ne emeye adwuma ne enuro no efo pa numbers no eye 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 me do for me do see her say ohini ni tenagwa mo adi dwumade na aka ne to aso ma afidie no enda ha ya Herbal mixture de eye apomde mapa enam se police ni na ye nti e ka se imbuster wo gien so se posi ni no edro no my lady me da se ye da se prosi edro nya ne ye tetachi ma nyina classic fm ya bo hu da wura abo na na ma chi de adidi musika prosi ni na dru ya asem ketwa ane oba tiantia fefe we di America bi me wa nfa nkoma me bai ne wo fese piao case number 2 Priscilla Boatsen no oba se wi atetirem wa me tetefu oba ne kontonkro solo wa me bokunadu odi asem bi enenam kwa mo amo be hu musu wa me bo bi akuradu odi na asem nenam oba he ma koyan sori pacho me ko praise be wa piji ise me ko mi ofi wo kwa sori ne yi abe mu na akọ praise be asori no efi me nkwala bi ye kwa bo wo so afi asori dem ho bi pacho etu ko JY mame JY wan so na atoyi praise be area tete ma o atete ka ko JY ka JY service all the week waka YPG service all the way obeka YPG once a unu ka my me dey ya che it is about what is on ato no nkwa so bia emusu tie awuraba because ho you are no kasa on nkwa so edu kwasara no wadidi no ada yo ebeboa why hwetie PSA abrabo bia Kristo nim no awieye ne yowu e start friend mu guase ne beku abrabo no so bebo firi akopim ya ni na Kristo nim a emwa nyansa fiti ase ne yehu asuru ka bai wase wano a odi gina so dem etu nyame aye ye ho to wanso alezi watade ebo yo me ya oba show is your Bible Quran e be focus ya snap kasa prekuni bodu apede e show me Bible yo fa Bible nko so den so fa Bible e Priscilla bodi eye me Priscilla Boatsen mane so
Kura Bible. Kura Bible. Sasa mami de be. Sasa mami. Unyame mwa me. Unyame mwa. Oda. Praise la sembe na dia be da mami mi. Mo anu kasa so na me mami me tietem dem tie me. Mampa cho meti seria tetrifu. Hey. Na brono ntre. Kokwa. Kola ntre ko ha dan ntre seria tetefu ntre. Tu anya ni mu ha ya ba bi agire seria tetrifu. E ho de se mami fo na ha dan. Nkranketo. Ya ngwe. Na mepacho efia mitim no me fiora ne se utumi. On first kan ma me nso on person de be man. Ena me ne be ma bi nso wo ho. Awo bembet ye ntimi anware. Na okache me se me mpedan ni bi minya dan ni bi a me nkan kire no. Efi me frɛ no nso a ombua me. Nti nkan pese me de me ba no ekoma ne soa na se be ma ne nua ba. Mpacho. Na masere se obi a opu obi ne na ye adwuma. Ka be kwa koye adwuma. Na wo fie sen. Acho mo 25. To wo ye no wo sen. 23. Na wo we. Sa tam na wo ye de adwuma. Acho na me adwuma. Na wo so a wo nkosuku. Acho. Na wo ne nam kono wo roaming about to sa. Na wo hia be ma na ne wo we. Me boa. Mpacho. Awade amem. Mpacho David. Oh, mama ma woni so. Awade amem. Mpacho David. Aw. Ka ti se o ka so be wa wo mpe. So pe. Oni obi na wo ho nti. Ato ani so. Mpacho. Okwa brochi ndi se na mo ye kama. Mpacho. Bokodu ho no wa fo ba afofo. Eno se ontime no ntra bi. Oh. Mesi ne ba no pa. Akra no ho fe. Abamu wa se prum. Ba ne de wo hwe no. Mpacho. Oh fine. Ba wa no so no ntra bi. Ade wa ye ne bone. Mpacho David. Na die no di gina so di mu jaye. Okase misua enti ontumi nyi unsi ho. Oh misua ko ne bia wonya ne pepes na wo maya ameti hasi bia metwe na na asade nti usua nti no ono so afa no wo ko bobra akopene pepes ne ho no ko no wawale bacho ni obi ne wo hoti Ghana ni broni bacha. Oh ba ni nyina mu na kwan de wo hwe no bacha na ni o meso mpesika mesum we because akra keto a wafa na wo ne na wo wonye wo bone na si de obra ne kan no kwa bi so me ne ya dwen ompeso be wasting time once waka no kora kire no me na abram pase na me pe o waka no kora kire akora yi na ne mistake akra ne se ompe bibi na omfa nya no kwan na aja akora no so mfa nya bibi because so fa no na wo ne nyin se na wutu kwan okodu ye no ho abrochire ho abrabo no emwa no wakofa broni ba ene waka che wo se usua me pesa meji watena ho am wabra basai tunya be ma fa ba me body me hwemadi which the gay ka kire se akra no so do hwe ne pa na mum kabra no mpe bibi efe nya no kwan president kasanka wo mpe amba chonka mepe na ade na wo ne nka ho asem me hwe wa so ya kra wo mpe ho asem bi se ana fa full respect bacho me mpe mo asem pe ho asem nyina wa ha mu de mu so ablego po ho asem nyina bia mu se go o to tie se ko hwe electric esa ho electric na bu se ko e man tie eni atopan wo be hi enya asem ke Priscilla ka ho ne nurse atade we ana migration na ko school ni dru sei bacho GHS esa sekura wango ade na ni made utinye abon kakra asere Priscilla pejati na hu ye manik yese kasa kase yante oh e ma papa no so na ma no makohye nkwanhye na unim oba upise pike e ma se bi nko an obo entientia what was this here no obo na ni kire bi se ye my oh man pike enyo na obo ni kire mo pike ye sofo minim wosi minim dada se e ma se bi entientia tiantian se ye ko kontiantian ko na pike pe
enti mi na nya dia ohu abaye yi PSA no kure na abaye kura so Liberty Conference wo kobi pa enti wo nim pike so etu nim so pike enya na da hono na ne yen kan pike ne yen ne kan yen kan afidie so preko because we shall na so mpe no ase ni ku no yese ukot your friend no J-Money taking by Rose waka no kore pa boy na kola we ni so ka no kore on san ko ba bia fe no ba ye won hwe ne ba no o so hwe ne ba no pa na on de o kat o kan o si o mebo ba ma no kwadu nya nu ti no bai o be pa adwuma no pe so de ne ba no koja ni ku no sister na o pa adwuma nti ba o be na se so bi wadwuma bi na o be fa na eno ana o pe eti misrao J-Money taking by Rose wa wo UK abayu yi wanka ho asem bone o se waka no kora kire ne se osua otumi nyini so wasting life nyame shrao wadi ni no kore wo na mmom amamre kwan so pe bibi ja kora kwa sa why na ono so mfa nkwa bi because ontimi mfa obi ba kwara ketwa enyem no o so wo kono anyi busumi mi why isa kora nyam fie mi why na pre eba ni sano unya be mebia o tete ni so ma wo Bacho Dave. Catch no crutch o mami na wakura babu o mami so mitu no medi fo pa me kata mani sesi ade wo mu bia me yini na egu ama ewurade adom ode amono agu me so ewiebri ubia ante kanu crutch hey president obi edi na mse ono so be makro adwane agya no ememe ya abei obi tu sesi agya no adwane agya sesi yeba onyame be ye oboafo wate amen enawiye sisana abie gate no kese pa no kese no ena wo mde akasa eye ne kese preselo obi sia ukana na wo ko Yezibel enim benkumoso hostel number 59 ehon wo okro ehon wo de ne kro no amene bed 12 Abraham bucket 20 pie ya ayi franka no di Roma afo cross ni bi aw ya tsiriko Bresela wanka ame kra moko my lady I'm here Kofi Kingsford. I'm single. I'm looking for who baba si dom go we be. Hana wo be. Pete mo asa se da. Na opa. Eh ya Grace ni trot. Wa ko ha page. Boy dey. You so be wali Kingsford. Yes akọ page mo yes o tie bon mo den dodo. Enyem krata. Ya body mo omle. Me patcho Diamond Scientific Research and Alternative Medicine. Ye ko oho. Ye ne di do na ke ba. Ye ko jibi. Eye male vitality. Enyasem ketwa. Be ma ho ye den. Ube jinam. Se dua. Osuru jan. Osuru pila. Be bi eto na duro bia. Ubenya bi ato. 0246727677 PK wale ameto adaka 8. Eno ka chese na na brampa wo. Yeah. Hey. Abraham Pajan, the watch that in a PK. My oh my. The patcho in health medical solutions. Yen ye de ohima baby bottle cleaner. Yeah, kwakwa jibi. Hey ya, where ye? Ya Grace ye de bi o ma heka. Ya Grace. Ya Grace. Chese ade so kase dwuma no onye. Me de enema ima no. Eni 1 hour o. Wa hihye no pepepepe. E me ma na nka gire 4 days. No. Dia mani tua ni osha kono. Kagire ho twini trust. Ni basa shots of truma san wayama. Akromfo no so ka eje ne nema no hu ya na. Health medical solutions for ne de ohima baby bottle cleaner. Ye say na de wo akoda no a. Ni feeding bottle no enkofa omo. Enkotwitwi. Na say washing powder de ya bia nkofam. Ade a ye de hukuru. Kama ebo akoda no. Eyi mo afrim. And what did take bleach in swaba? And yasam ketwa. Ye nyina nkonko jibi. You form near day no amount. A liquid soap and a baby bottle cleaner. Washing powder no dia wo
bucket mu no azan ewo mu na abram pa okoto a ubi esu ne wo egu rubber mu ne sia sekitua bi we de ma se dwen etimi pa chaw opa ohima he had medical solution near maybe enye na kra obenya bi wa nije madaka Madina yenko Portia makola ye kwa jibi spendi madaka te makola mo no poku trading kumase mo ma wo no na fei baby ene miaye be obia nkonko jibi ube frɛ ɛwɔ nkran 0245155966 ana kumase 0540587790 now so akɔgye odi abishop na free apemprande afie ne ho ɔse de odi gu kom onsa waso usisi onan gold ne silver eye bebrebe yawa astam room adisha market achiri ho 0598585219 bibini toma plus yenkonko jibi o se dru papa ko jibi so bo ano yew anase wachi kokko jibi ofe ni nyina be dwane afiri ho 0541337810 midima fo se wani ama Dr. Time da so oji ne hudi enti enti obetwa brato yade so oso wa mo yade dia na nkyere se won sa obetu ase afiri ho 0500727215 afsa yenkonko jibisa emai obianko jibi wose we unye ntemgyina fa ko ye adwuma ade ba obesia oh bowura tete Barclays Bank na ko je asem no mu enchire mu Exodus yenkonko jibi dandelion capsules ne ye duro tontoa ne mienu na yi we mienu Prensadako ya de ne betutu any diabetes ebedwane program no 05444033 ash foam wana yenkonko jibi ose bi an ash foam enyasem ketwa odigu nkonwam ye woda so den kama le showroom bia kokko jibi me pa cho edusan e ba me sha ose madansi ni kokko fifiri obetu akọ ni nyina beko ebefiri ho samala help ebetu malaria ne typhoid ni nyina na de atwitwi na de wo de diabetes edrota ni nyina bedwane 0500110115 Tabita clinic eya sabia soronko ye de abrofuduro eni abibiduro ene kabomu ye de ni dwane ten ehon ne ye wo Cindy Junction ye nyina fia ni nkyere ho 0260169619 3p garlic machine eye 3p ehwehwe pai ko jibi efie bia mu hia bi eye 3p eye 3p eye busianchemfa obia hia bi 2489288824 Joy Cam Roofing Company la ye kwa kobo ye dan so ensuo ne tuto enframa efefa ewie bo ni nyina da ose obema self-lock IBM sheet irota ni nyina any allozen ebeko ye wo kuma se sokoba mpa me ni police station ye mfa ye ni nkyere ho 0540125816 tachiman ahensa brigade Judgment Dental Clinic ye kwa kohe ye sin ubesi obefele obepolish ye mfa ye ni nkyere no nyim free ho kuma se report junction ehon ye wo 0559139582 na yenko ye nim Priscilla ya no ama one so why na ufie wura na ede na usika kodi no adawroma me pa cho osi wo tu me ede na wo tu ada wa akwadworo mpa cho de bi wo ye de na wo tu na me standing fanase nti me koto osi din wan ni bi so bi me bo ma me nti nipa na e bo no ana osi ye dede na wo mpe dede nti enyai bo eno ano oyoba pacho bema wo bo sirin fine no eye dede ntutu eye wurade hu nipa mobo no bia ntumi nsi dai ti sasem wo ya ho en wo tu ampalampala ana wase ope pacho de na opra pacho utwitwi pacho etu wase tu pacho na ye nyensa ene ufio ono a emaame omuye tu omu watu omu nti aka me ne bra ba ku na ufie ho no watu ono ana maame mpachan ana ese nipa wani tire mu de waka so obani esi yade enyemonwa ya nyina chinye tu obetu otu ni nimpon obani esi yade eti anu so de na yakosi wo na afi maka cha ne se ene on fa misika ne mame na me nko ene no so mpeso wo de be mame se na aka no ho 1007 no se da be no de be ma ubusa nda be maka me kwa otu me ma ne pressure dodo no no ti fie hobi mpachan ene esa wo so tena we
I say wo fa ma me am ntu ana wo hwa wani ni fie obi ada ya wo ye den na because ho kura de so bebe krom enya asem ketu o se wo pepa adwuma me ba ni kura esumpa utimi send me message ka share me say me hwa kwala no nka na no ntu na wo da wanyini so wo ko 40 years abranti a wasi dai so papa etia o papa ne o ma mi na awu nti ono na hwe fie ne so na busuafo bia ni nuanum bia nte obi nuanum tu obi o ma mi nuanum mienu na me ka se no mo ka me hu fie ho no ma wotu wo mo eye one room pacho de wo dan na one room pacho ai eje se adwuma ba na nka wo pe man pacho adwuma bia sei adwuma ba na wa ye bida usi sunya adwuma bia da na mi sunya ade pa na ye de ne wansuya Priscilla o fefefe na wonsuya biem na mani nyo no wani nyo na wo ye sure se wakuma no obeje wo be ya na ni su hihihii na Easter no ho no nti na ne ya ma wo ne so ye asembe Easter no na o pemwa o so mpie wa no obi wa ne betie ebeti Easter no kodi e wo ne so aho ewe konongo na wo konongo anga sa na ofri pacho David mu fri asante achem do me abra ti konongo na wo ma me mo pacho ti ho na wo ti ti ho na hu Germany taking by Rose pacho okay eti okodi akwama wo ne so aho wansu anya hwe na ne so aho no ma pacho o ma mienu a one mo nti kakra no kra na ni beka aramba mo hwe mai so bi maya na mo piensa tentete ho eti adwuma abusuafo yesre so bi wadwuma bi a opema ye be ya na chese de o kai de em se store adwuma no no meboa Priscilla store adwuma ma pacho ese wo fie wura no yen chese yen kan no fa osika ma what the number na ma producer pacho David oh say o de man no ye frɛ no busa no se o so untu dia da be no de osika ma wo because here eso do sika ma na de ko pedai ne dan oje wo say 2500 in fie say 2 years and wo twa say ho 8 months oh wa mo anya fikola edusa ho nka ho ma asa ogigide mu edusa mami edusa ya child auntie Abraham pasu edusa ba mfa Nkomo nkota kokadu na edusa fie ba yima ye ni wadwuma mu mfa no oso opadwuma ana odibi nye ndime no question cross examination na nka obo ho no de na mo ye ne sen age odo bekot achinya na dia ana oti mo wadwuma no sa wo fan kra na omo de omo wo office on say ye cross examination nti wo be hunu ba bia e do be workshop amana na change the basic of herbs ne ma say obi ba won chen ya e bi the human relation say kwa peer adwuma no kra na ya masafa bi aka ho ansa me mo ha no bi so wa ha we de we o ya no nya de PR obetimi aye nti ni mi na no kra na wakasa di nti say cross examination ye hwe de e woni mu yankoi ye de radi ase nanso obode de yankwa ache ye transi ya podi ho asem ne ye ba beka odum ne asunjwa efi ye je yakopon ba yakopon so ko yakopon ka bibiara ye ma emma ni nyina happy Mother's Day in advance nyame ya adma kwasiada ene ye Mother's Day ne ba sai timi ye nden ye ma me adazo nyame nhira o Atecha o se dru me ma ne bia hete o se hete kula ade nti a hete ne wo ho be se kwada se ye afie de mo ne o se ma ne enkora na ja towuro no to na nka mo ne be se o se to cars kanene ka towuro kakraka ne bobra
Mema so na so mo ye adwuma so. Era mo ase, era mema no so ase. Me pa chewo. Edusa Herbal ye wo Kumasi sa won kran. Kumasi ye wo so me magazine macro. Go filling station dan mu ne ye wo. Kumasi ye wo so magazine macro. Go filling station dan mu ne ye wo. Accra so ye wo Abeka La Paz traffic light na wo be bia Las Palmas wo La Paz main La Paz proper e wo aso na making. Baby Las Palmas restaurant one pizza man at one so when da na chi. Wo go sunya na e new town, ni susu gold e dey no hye. Wo te Rikus hardware when ye wo. Ye no ni bi wo baby atwa duro bia. Ebre mu so obi e yare koko. Koko tete wo bi koko ha wo bia. Aduro no ana wo we TV wo hwe. Wo we te radio so ye friend Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. What the mixture ne be ka capsule no na wanom. What to Edusa Herbal mixture. Na what to Edusa Herbal capsules na waka bom na wanom. O memo Herbal shop drugstore and crown kokasi drug lenebu. Herbal shop drugstore license chemicals will be ebe wono. Wo bo ro na se Edusa Herbal mixture. Anasa ne capsules na. Wo benye biato. Na sisi yade ne koko ana wose ne ne den. Wo ye stop on ana wabetoa wo. Ene am na duro bia na wose won kwade a. Ene nam Yesu Kristo tumi. Ene tumi a Awurade Nyankopon de ewura habe mo no. Ya be ye adwuma. Edusa Herbal mixture Edusa Herbal capsules. Eno nko ne koko sisi yade duro wo dwa so a. Saa bre ya wonom a enka won. Enti yasam ne se wo de nom fa ko adwuma. What I say? Num ni nyina na fa ko adwuma. Wo no obi ni meeting bia. Ena woni WC bia so ni ntokwaku bia. Wo de ansa wo be nom na de ko adwuma. Asempe tia. Wo bo ho ne koko ne yem ne wo. Enti na de yem ne bom se kukur Edusa Herbal mixture. Ne capsules dede na epre wo yem ni nyina eto betwa. Wo bo ho ne koko na e woni tirim. Enti e basa wo kasagu so asabe na enka abam. E basa wo duru abenom Edusa Herbal mixture. Eni Edusa Herbal capsules. Wo bo ho ne koko na fifi ne to. Wo tra se nye yie. Wo tra se tua ne to. Wo hu ne awonye. Wo tra se kakra na wa bre. Wo hu ne awonye. Ne mu na mi na atwetwe no Edusa Herbal mixture. Eni Edusa Herbal capsules. Edru na yede dun sinkro. Yede 20 ni. Yede krama kwate. Yede edru bi se mahogany. Yede wo ya. Yede wo danan. Yede yesi. Wo hu duru na mbobodi no. No fatchen mu nyina yede egum ne kokoro so no egum no. Se wonom a wo ye bie woni padua no bia no etuira. Wo ye bie woni padua no etuira. Sane Awurade Edusa Herbal mixture. Eni na Edusa Herbal capsules baby no na emo opam obi wo se sciatica ne to ase etwen ade ya na ara ho ne se aduro bia obeti wo radio so bia obekwa koto do beti wo TV so bia obekwa koto so ono mba ko re esi ono aka je se do na anya adwuma me se wo start na wo no mu se wo fa ye waduro dodo abenu bia ho na aduro no ye very effective wo to ase nti na twetwe no wo na ne tifuna yo dudu ne nyina bekwa ma wato ye wo clinic ye wo nuro you will not be a deaf about this. I would do I'm a food and dress authority. I get to move at the Amawo. It's a message. We were banner boons, Sana Yawuma. Herbal shop or dress to be compared to Sa Herbal mechanic house as autonomous. Who kept coast now over the sea. Who call Penna Herbal, our coronation junction. One of mocks and I say, Modern Indian share. Who may be haton. Who attack in Aremia. Who call crisis dance. How approaching cracker. If you own him DNA men so mean out to be. Who could for the Aremia can say for Messi. A be our hall. Who baby to set tap one away my nonsense. Ma. Or was a shop of beer winning piano. Who may be at all. What can she drag lane? Nana Bwachansa, how lost the barre pash. Angel Herbal shops across Ghana, Tinata Herbal shops across Ghana, who Kumasana Wovemia, who got Freddie Mens, Missy Herbal, Denny Herbal, Apidan Keba, Colena Keba, Oson's Chemist, Costa Pharmacy, Habme Pharmacy, NS Chemist, Sans Pharmacy, Baby a PF, Tafu New Road Junction, Baby a Buho, Yankasi was from magazine Mercury. Well done, Ubawa, Yababu, and I know Messa here and I'm kind, and I'm such a TV, so I'm kind of say, we will be a diabetes city war. Overcheck sugar, Biana was straw, overcheck Biana was straw, maybe 15, 20, 25 in the Kekasa, and men we are near tree when you're secretary, who would you want yet diabetes, however, but I say about center. Your mount diabetes powder, what they call fra, who bends one one. Now your mount be out the 18. Na ya ma obi nso ya no awi a obehwehwea no se sugar na it said dear crab by the grace of Almighty God wo ba hu se akofam kra wa bagye di ebe kofam pa ma wo angasa no
obejedi adusan ya ba ye wonno pa so obi se gonorrhea na ha me obi se syphilis na ha me obi se candidiasis na ha me obi se chlamydia na ha me wo ba ye clinic wa ye wonno awrade de a kye ne a ye di ye treatment a wanka sabejedi wo ba tonti emra ne se madansie nie me mra ne ya madansie nie ewade wa dansidie ewo ye ho ye ne ewade wa pam wo enu aye ye no ho se purely organic purely organic dia ye from mu bia emfa from what the halitosis koko and so doctor what ka di ne hu na usuro why ko baka cho say cancer no wotim and so the halitosis koko enti eja wonka ewo sebe wonum wo hu mi gu nipa so a na ye yewu wo kasa gu nipa so a na ye yewu ni nyina no wonu no de say ba mbecha ne kasa so na ni nyina be firi wa ma nwaton obu wa mre ya na abeto no adura de 20 ahyemu adura no 14 wo mo nsa no 14 ni dua nte no saa na be ma nyame ayo ye de ahyemu de say wo ye be ma na mre ya ba kansuo ne to pai ne bom ne no wo de ye me se fadu sa me hya ne kaka so no ne no na wo so ye be ma na mre ya ba ni anum no nyina no wo so nkwa ye start say ye no de say ba me hya ene ne kasa so no a ye be wo se nyame wo de tumi ewura ha ba mu wo bebu wo ne mra ye ekuro maka se do ne tu kuro woni padua ho maka se do no etu kuro e woni padua ho ne senti se ekuro e wo ho a ekuro e wo ho a bo mmodin se wo ba no modu se ba me hya ne kasa o bebu wo ekuro wo ne ho enti wo de be ma hie mu a wo bo so kakeba no atwe to ekuro wo ne ho na wo yo ba na ekuro wo ho a eduro kase pa wo tan no ekokoro do so wonu ne ekuro ni nyina ekọ ye de bi egu aduro no enti ba yo be sima enka pampan ensu eguwo kekaye ena afenso ene pampan ene wo ya ne ye wo ya ne nyina no ebe ye kama chese wa obedi adanse wadusa ho wo de fenso ne katopa na wonenom fenso ne kakapsa wonenom na wo ada be freme no ade ebe mo ayo be sima nkasama wo kwa be free product wo kunu ba wonche wani ba jisa se wo ti mo se ba bia ye neat ba bia ye kama bibia ye dry up chese bibia be ye fine ebe ye kama ene ma de agu odun etu kuro pa enti wankasa ba giedi enti ara me kasa yesisi ya de aduro ekuro ba usisi mu adusa na wasa wonom adusa ba me shane kasa wasa wonom wodi so nka kasa no na wonom a ekuro na wosisi no nyina bewu ye tena se aka adusa sam saa enfie duni obiye no wodi dance bone de afaduro no na madodo no ani je ho se eno nko ani sisi ya de ne kokko aduro a ye papa wo dwa so a wono ma enka wo wo be no makọ adwuma wono obiye ni case bia enne ya de kese pa ye se wo clinic eye wo bia wanya nem ya de na se mre ye ha wo wo de wo ju wo di se wo mre bra so am magazine makro go aganum kumase wo bank ra ya ye wo abekala pass you do la pass traffic light na so na si what I say last pharmacy ni pizza man to so your pizza man da na chi ekwa no wa wo mre kra anu chi ko ba bi to duro bia na so pedu no na benya bi me telephone number betudwa da bia ya na me ka so hu 70 TV bi so a obu wa akoto aduro a so ai kokko aduro sa de ni bi me de asa we na wo boa ka chen se wo pedu sana wo ka den ya wo se de me mate ne ma me ne se madansi ne besem so me di adansi enti se wo fa wo phone a se video ne wo so a wo de adusa ne beto so a twa me ne adusa ne number ne nyina afra twa adusa ne number ne nyina afra ne nam phone so ne fa ne kodra store fa ko Herbal shop ko ka chene se we ne adura mepe ne start ne no we se asra me ka cho no me bo a wo je wona mo je ne nyina yunu ne nyina be twa wa wato me de number ne betudwa wonti bibia se afre pressure na ho diabetes na wo ye wo typhoid do tata hwe wo cholesterol wo soro hu de wonye ni nyina da by the grace of Almighty God e wode be fa do san ba afo so ne da yare se mu odin ne de abro wo de ane se woni ye be hwe abom woni ye be ya adwen wonye gidie se ye nuo no eboa wo prostate te se wan wo dun so ntentem wo dun so na wo chem brahima otin ne ma ni so ne capsules nka ho wono no mo dun so ntentem ni nyina pen e dey prostate might as na make ni ama do some man ni nyina register by Food and Drugs Authority dun so ntentem ni betwa baby I want to kwa ware was akuma se me ntimi ma enkra me ntimi ma fa namba na da so no frema medusa freba pedusa me ni me kun na ye aduro no
mira dofo wo frɛ na ka say me wo prostate me ju so ntentem me ju so mo ye me ya ana we ya ne ne waka hyehyɛ wo ye de do ne nyina be send ba bia wo won saka ne ahyehyɛ wo se do sia no what the fuck on the treatment na to awo sa na ye adwuma ye telephone number ni je na ye mo nkomo wate ne bade betimi afa yen so no da yaresa e de abro emfa ho ne ba bia wo de wontimi ma aduro no soma ye de be bro na no me kana fidie we so say enfidie nsa yare o enfidie hwehwe ni pedua mu ema hu de we ha wo na ye wi a ye de aduro asa ye de ka doctor de okuta aduro no wono ene doctor no entimi sro se fidie na hwehwe omu ne ka che so was syphilis wo gonorrhea wo prostate ni ade a ore de wo kan yare ye wo na emom no de be saw yade na ka sa ye aduro no so no etse ha ba mu ye wo nyankopon de adom ye ni ya ho odem wona na hu mo bro so de abu ye niam ye hu abai enti ni ye ni nsawoso ne bo de fa so fa yare sa emro ye telephone numbers ni 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 and only your numbers do they are saba na yerade wo fa wugidie na yeduru aba no so na they are saba ebre ya wate ma nyeru sanken ye wo nyankopon ya boro mpaye wo kokuo mu no wonti ye Nicodemus prayers na brade mfa so na wonyew na wachina ushama medusa ana papa dusa na ka se dusa Herbal na yaje se madanse ni God bless you there are some medusa as a pastor by brade shirapi that's ye ja kwai acho ya enye birthday tin fi on entwine comments eno dia dia asase wo so atie TV no so ya ni di de say no name atwa ma me ase din bia ni Frimpong Maxwell won we so Frimpong Maxwell ni di kan we so so ayoba ya ma mi Juliet Eboa ne bas Samuel Wodro a wo UK and I wish you happy birthday na wodi na wodi yesre wo so nhira ne kwatente de man we bi so ha o se Frimpong Maxwell if you fell CEO Maxland faction oboase akrokare and afi sister Gifty Owura Frane aka coach Veronica fashion and I wish you happy birthday and so minim baby o me fa ngajire mu busaka akire obi umoja so atia e grow fine ne kwa GB kokata so a wonna e grow fine wichi mai ni basa e grow fine ni pa chow doctor say umoja so ate e grow fine say umoja mu yade enko ade a e grow fine she bebia e grow fine e de kita Herbal center ene dia ba baby a be share car no so no want to be 0244596532 3 eco capsule e coco master sisi yade se de coco ni tie bia e betu akọ ni nyina da benya bi calling na Herbal bu baby bebre 0546107107 e chanfo bana o se haban kasa what say not na bebuo ko no nti haban to so o nan no kono etonsa eye fuwi ti sa kwa yidie yi won twe kasa ni no o miama no wa kra boni ntinsara ba pro 0244 98800 akola tumi ko tra TV su ko di tro se tu egu ma me so ese ma wo sapro se me ma me ne se me ko wi na next time wudi jira kwa on streets kana ayesu yase e de amanipa ka be chiro Dawood Herbal clinic dokute wo ya de se eye jimi adwaman eno de wonsa aka nyina otu ase jeso krapa e ho ne ye wo wonum 360 na de wantement ni twitwi 0241244012 edutwimwa mami oba ya che osisi yade owonuro ni nyina be dwane ana se ayamtim ni nyina be ko edutwimwa malames koko gibi malaria e be dwane peduanu mututu ni nyina be ko obetima di eduma kakra no wabre koko gibi tonic e be hihyew mankapo e be mabema obe jirim se chiren 94 15191
eti Priscilla say ba wo ba ye nyina ne say wo pe adwuma na ne fie wura na abije munyi ne number ne friend musa na maye ne da be no de sika ne be ma no na wuku akra ne papa no wa amre sika se fa ha dai waka kire no ana anya na so frɛ na wunya no na fetan be na frɛ ne ka kire no asem no e ba time me free ran ne ka asem mpe dan na me frɛ ne ka kire no no si me nya bia na maka kire tunya bi no ka kire ne ko si sen na fe mentene nka bi mu no wunya bi no na wonti ne nka bi oh J money taking by Rose ye pa uchew akodai ase de odi aye ni nyina wo busunku bi e de ma on pese obeka ho asemboni bia na wi asese twitwa atekre matoton ya na onwena bi etisu so ampasa akodai wonua ba e na obi aye ni se ye be wo de one na nyem watu kwan onya wo bone oto ma ame no nchen ukwan na aka chene so osua ontumi nyini nsi ho onya obi a wonfa wafa broni ba ne na wo oso oni problem because o hye ne ba no ti ba wo ba ha no nyewunti ne wo ba oba se obepa adwuma waka kire wo se wo pedan ba bi oti etu no eye mra se ai se wo pedan ma wo pa no edamu efiri wo frɛ wa onya block no wa block wa na fa no mfa o man message a wo behwe by won ka hwe Mr. Champ problem na yo so mama me da se so mama ya na edru emre bia eniye bi ema awofo no mu binom abamu etumi ebu enti se awofo abamu etumi ebu a papa ufiri wa se odi scan be ma why afreni ti we anyo obi o difficult enti ya se baba kaka wa abamu ebu a yewura e da se friends e fiewura na akotan mi die won so wo hwe se tabon so aye ne say fiewura na atini fiewura mi di ne hwe tratre kidney me de bia me sole a me se wia petire futili chrai so ye chan ni na ba ya so mama na me ka sala me say awufo edrum pempenso bia na yabamu abinti menye enti se adom abasembuo no eba ede enema bebre ena eba se wawo ba na oba enko suku abaya fefe so kodu bebi o suku no me na me nko na wajai eba ne sa na awofo no pransa mo mama ba no kura na maba mu obu abaya se nso odwe suku na wahu bibi ene so ne na mo aye a wokoji na ni suoi menka so wagina ni because akoda na aye a wawo no no se ni gina ne nchen ene ewe se ho abani a kenka se ne ba because akoda no oso papa so efe obaka se bia wonua bia na bia tesa onso wanya adaje nso ahwa akoda ne ye na ne ma mebu akoda yi sof ma me menka menso obi enkura ene se be me your fan wo kwa bochira ko nimbusumi mi sof ma me busumi se akoda bi ne ko chemo eye abortion enso akoda yi otimi akura akoda yi nyinsei abewo be ma fe eti na me ka tene se onyankopon sa de na wodi hia etrase ewe oye no onyankopon wo hira no na obekon so ehira no na awofo no na me sra wo mo se wo mo yemfum so kakra me se bia na wontwi bia wo mo kakra na so mo ntu bibia ngo na mo ni abrante no enkasa na won pe bibi mfa me sumu abaye so for mami en store djumani de na so no sika no na wo ye store no onya fa so kese e na ono obetua woka ekese enti sa no ono no ba bia ya wogina emoa no wonya ne dwetire bi na wo so nto ne broni wawu bi ana wo ye ono na dwuma bia eno be bo na chance wa ko ye store girl eno se be ma no wo mo kan se ye na yesu no wo keka ye kan nyam se be ma no obefa adwene na wotimi maniske bi no di sum no dia won fa seska no emfa enye ba cho mi se chambo we de mistro praise la huku no free crobeso santi a chem do mi abra sa onu so freedom abira ho a ye say friend of prince eje o ye ata aw ata esra wati ye so ne na ata ni nyina na wo UK aw we na no sika ye se akola ye oba ye nyina odi obu osoro nkwama o se ma me bo ne kwadu o shakora no but ekwan bi so no wa ha no o swa wan so kan so osanti o ha no ja no kwan na so nko peda fa ofra kra wonya no be so kire sei upo bi twete da ta masa e be mo afudua ni o se ye kokko
to so mama ne American so de akwere koma ne soare de ni nipa no ne bebia no wo disika ebe san start aba na wo mu de ahwakran fefefe enti ono no se nsa kesika bi na wakoye adwuma wonwi nani na samre de wo bank wa wore a enka ne benya mfemenu wo sa benyin senachi mesra no wo mo no homodia no hye ne ho so no ma adwuma no ehia no enchen awo ne mpratwe ne ade no wotiri nya wo mpratwe ho wo so won kwa so na ka praise before idie so Sompa nyam ne se biam te na meka wo mo tete enkoda yie enka wode ne bi kwa nko nya bi to onko asore no mo mpaye no Yakobon fa ne nan ensi yie obe ware kwa onto ne boase ema ne ba we se enyini na wonya adwuma bi enye na be ma de ne de nkwala no yo ma ba de so ma me so onya adwuma kwa mpo ye mpe wo enti no page me bi nya no be ware a otumi so dia bo be ma ya obe wa no eno dia sonje beba enti awura tutumi ne kan kwa twempre bia obi bo ni kire wo obi yesa yo yesa ne wo bibia no na ware wadwuma na dachi bia no yesa ni mabeko yama owo ofe atia donko obi kwa nkase bi kwa wawo wote ase na ankanye se bia 25 yi kwa nkampa ho na school de wuntimi enko enama kwenti betadwuma de fa wo nyina wura mu na ye wo ankaso adwuma store for na mede kaka no wo mo yi adwuma so wo mo kura no mo nya fa so kase ne ti aka kase eno na nso kase ka kura no ebewo temesre wo a senes of mama ye kan de be ma no wate ne be bia ne bia be boko wate de ka kuma to yem so mama that's yo Mr. Champion that's na Sompa Nkomo de bia kase Sompa Nkomo get results me nua bi wa America ni di ni me fa ni friend ma oni ni kun ofake ni hira wo mu sesi a na ma frɛ me sɛ June da bena ekwanya wo na opese one na danfo bi omo te foundation omo beye ekunafo nu adoye e wo Sompa Nkomo so na mso June de June 5 me birthday I drew her enyasem keto afia enya ne saada no nti ye pe ekunafo nu enum obi a o man 5000 omo we say 50 million na kunafo ye pe enkwada ekunafo nketoa maya na ye kunu mawu agya yen yo munim pena wonim pena no tenase na wone na se ne kwaso a that certificate faka ho bra because ekunafo ni bi yaza omo ye krem aza ene krem ye nim wo mo pa etima okunani a wonim pena na ni obia na wa ukunu agya wo nkwada enketoa na woni atutu agu nsem no ene ye pe ufia na ye mfasa 250 million no emma won mfa nko ye adwuma enye Sompa Nkomo so a unya ne sa pepepepe ye nuanom ne yahwefo na wa brochi a omhwe ye no omu gye di sa pepepe na omani ku ye ho no kwase etimi nua yi one ne nyonko omu pese omu te sa foundation Erade nshiro na we nyame nshira obeshira ndodo obeshira ndodo last year Sompa che de okaya ono ma ne bla bra 10000 mekai nyame be shira na boso abroso kra abrampa malady ye nin komo kakra bi kuna fo we ni me no be free tachiman aba on na me nsa free kuma so omo ye wese ese me tachiman fo achim no dan de muwa ene me meko mi krom chichiro akofa bi aba me ko chichiro wo mo ya wese ni bebre wo ho ya wo mo ni atutu egom sem Trinity Presby mfanto krafo mayoa okay me nu woni mpra na to wase ten wase be 50 million ende ne kwazo ano no PK crisis wo nimbi na afi yem fem malady wona he krafo maso wo nimbi PK wa hu na ma ono mpai bo a wo boni nti no engofo ha ne pa ho malady de wo ne se yentu ni mayafo malady adwumasua ho ye mu ne kwase a David adwumasua ya de a se wo do sa ye adwuma malady be me bia ni ho a o mu sa oba no ni se be ma sabi ni tri ni fie sa bebe yi tam ye de ni sua adwuma no sua ai malady ne honi ade pam se de besia be ye fe no se de wo kaso no sua ade pam no kabrantie yi ko yi ko anko mfidi ba bi se na ade pam malady aye fe ena wura ba bia ye pam ade ye honom eye hireyin edinka ade pam no kasa brei abrantie no kwanke odimnika na ba be fan so de na eko e bi se broni krum ade pam so e wo honom e koso ti e be sere maya ne se usi su na se suku no antimi ankwa kono kosua adwuma na ba bia ne ha adwuma sua mu ni kwase a anya hwekura na wotwe no ko abenya kakra ono ma nyina bedi ti e be sere menua
ka usua adwuma sabri anka wa usika kra betima high down wa bra won fa be menyo nso on se bibia nkura wonti akowie se this one mom na discover te free na ekro no so wo ye bibia tutu anamo siye malady yenka bibi nchi abrante se de na wo ka na nye won no ana abebe de ne ba bet sebe obia mane etim ko se bi enkomo de ba ye no akowie baabi asem ni free no enyine kowie dan wasem dan wasem malady ka kire wanyanefo se wo se yenka ne kasinti no wanyanefo abaya bia malady eno kwan ka nya ne kwan no so be ka kire me se miswanti no malady wo free akona anim se miswa wote ya me no wote ha no woni me kodan wa hunu se miswa ba woni mi adan ma wawie akoduru broni kromti na de wa se miswa on se abeba bi nyuma na no na wo kirechirem empo no na krata bi da ho ebi no mo de baye o so ahu abaye yi osua woni na tena ha nyem awo afa no akoduru broni krom so osua malady asem e ka ne ka che yesrew abeba yi on fo ma so begu ani mo ase ba de wo ho ne se e wo se dan de o haima no na uja ne kwan on pe bibi ma no on fa nya adwuma malady nti obi adwuma obetima en dodo se ya obetimi aye no dodo se yi president na wo aton ade da na ne ka na betima aton wo kra wo ye monyo ade be uton ade be to kenya wo na so aye nwan wo ye tan azimti tese wo hu de opeso kire bia awura ade na ye hu ana wo ye person ye housewife opeso tena fie ye nya se sika no kenya wo na wadi se ye ti we de ma me kentre ho sa kru kumasi abrabo na Ghana abrabo no eya ne den ane de namu ubewu obi no ahye nyama oni tiri so opie gusto mu amalady ebi be ka bonten esu na so oba pa no de nam mame kentre ho entra anye ye de wo ye no so person ko ani mu abrabo mu a kentre ho abrante na so wo mrentina malady wo ochim ni se ye nye ka che yesrewa pesika beja ne kwan se sie wo so oba no kra no ne ne tia malady ntie so ne ne kwada bonten ana efie wura so utu no enti so nkwada bonten ye besrata ata ye besrew hwe na pesika bre abebei no mfampe dan ni bi na nya bi ma no mfampe adwuma bi nye na se sie no no to se malady wo pre obi adwuma this year one ne head that na se o enkra se no mo nkasa utum se ensam ha no obehye de ma adwene hu no wasu a malady onye obi a oso but wo so ane so ate onye obi a oso but odwene abrante na ya de ama ye ne ya akone widiem ebise ntimi nkoba za malady honko ane ade anyame me no wote ne misua me bisa so mfi so 36 years boy no 36 enti unim wo ha no na wo 25 to chen be 11 years enti unim wo ha malady tu satan no ofa wo mfiese no de kana me hwanwa de ofa mfiese ni malady 4 years na 21 years now ha ba ye 25 kwa ne kese ene ne tenten na ne satan no obesai na se wo abrante kura ni pabo ni sam na ye o I was Satan come in, Hamma, yet you too. Debbie and the engine. Malady was far crack it. Satan was from a humo. 21. Metias and Zunoya humo. A young to say we are ye. And so soon daddy and in the dining way. A dear home. I did say, and no one could look as if Bruni Chroma will say, won't pursue best any time to your beer. Or your beer, Miss Row. Malady, dear, draw me Janquine. Won't baby be mano, no fine yuma. As I buy a malady. Se ya hwe ye no no obi kwa adwuma kwa akoda amu ya be fa bibia ko e so tia wa ye du bi san san kwa ye din em ze ni akra so san wona fa malady ka kire no nkentre no wa na oba no no nkentre no na o mpe bibi nye wate malady me da cp e da se bu sha fa kwa ma ne so e 0554931931 0548931931 na jansem aye burusun enso fa dwenkyere ne afutu mre by way pejuma ja we am an efe hello Pacho, good afternoon we dey akana na mekata yentie we akano ya kura bone pa na nimsa ka di odi ka ba kan se de so ma ai ma wanye ni ana abaya ne de nso na asem se ma reko nanka wedi obe se wiri wu on fa no na me pato no ebe ma no yen ka
Hello. Eja yetie o. Pacho kuna foye yefse mama nti nka wana. Baby, pacho. E man ka ho. Pacho e ka ho. Hello. Hello. One. Hello. Hello, onini. Yajo, pacho di enti o. Me pacho kojo yewu a me di wonya Hey, me. kwajo ya wo a, boko de. Mame. Me pacho na wote fen. Adumada kwa. Ye de yewu ase. Me nso oba de adum akokora me hode. Ewie de me minchia woni wa bedwafo, anyway tiefo ne wa hwafo yinara. No krenie mo somo man Ghana. Yankopon be koso ehira mo. Na ma kakra me de maka ne se eye me wa faase no a wa ba ho no. No krenie na sam no ede. Nti me de kakra maka ne se bemba no one no wo ya ne se o tie me a omomodin se ya obate bi de kakra bi aye se akwanye sika bi a o de ba ma ababa wa ne se de ba ya ababa no so betimi adanda no wanye bi de kakra no one ni mi ni na aka bo mu e de ahwe akwala no se de ba ya asuje baba nti me sra bemba no on kasa na ababa wa no o twen no madam ase mani am ya adwuma Yada ase kwajo ye ho a. Hello. Hello. Pacho udini baby a okasa free. Hello. Hello, yentie o. Good afternoon. Afternoon. Does it feel Christ the go? Yo. Pacho ma ti de na ti de na o kasa o ba kasa kwetita na o kasa ne ma ti ese ana mo start ana mo nko for ma check na kakra. Yo, yada ase. Ego o ba kasa kwetita na o kasa ne ma. Yabastre. Yada ase pa. Sandro. Hello. Hello, Pacho yentie o. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, yentie o. Dr. Sompa family. Sompa radio. Hi. Me facho why akaya ko fu bia so na facho kakakra. Yo. Ano di collaborate sempa. Well, Lord, akonodi ọmọ aka is in one school. The teacher and you was a train. He was madam was a na papa ne kase madam mu no e konfo. He shall say now will be let us from boss a kutuni raba the one away the kutuni after watching a ball from that's Planeka. Go by Jumano Wampo and Goofy and some out here. Somewhere basso. Hello. Hello. Oba Maudi Yentio. Yentio. Oya collab. Oya collab. Of that simple. And my yoke. Mammy at the church. Tacolano ya collab one. Come on. On this case. One from Koyetu. Yes. Hello. Kotra TV so kokaso mame ese kobokro no obra wopoa. Koda boni. Hello. Hello. Pacho udi yentio. Pacho me frefish na FM sani. Pacho ma mu yes ma pa nyakopon shiramu. Nyakopon tumo nkonnam. Esem kwatente mam. Mo hwehwe nyina nyakopon mam anka. Ma mesra ade ba ko edema pacho aye papa Abraham pa ye brado onpo. Mesra adoman do buma ya na manije pa. Na mani trade na kudi na nije Bible a ode adoman to smisen ko betin dia tin kan. Kama ni be pali de na trade na mije. Ade sisu sai no na ede. Ede. Yawa Bible ye. Me pacho esisu a kire mu kakra enfomso a wo hone ne sei. Ma eno gunto betin dia tin kan amaya. Ena me say si Bible no so a enfomso a wo mu na ne sei. O pacho bank musumwa Quran ki ya yemfa
via and to say require and so on. That's on a Bible, think to pay any Koran, and no Bible. See, evangelist. That's evangelist. Yeah, to evangelist. Yeah. I'm pouring sorry, Uncle Fia. Send me baby so. Hello. 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 Eja mpacho udi yentio. Hello. Eja udi yentio. Hello. I'm not here. Yo. Hello. Eja eto nkakasa. The friend ko ameka sefri de yeso. Ese, your friend ko kudan en ka sefri de yeso. Yanko. Anda mo boju mapa nyame nshira. Na aba na meka kakra kire no. Yo. Aba na meka kakra kire no se eja nyame nchiche ne bre. Because anipa de ya na ye mama ti obi wa oba radio so a ye obeka no ya na ye ne ye work so tem ya yan so etio enti tem bia no ya asem na no ka se so for na asem ya no ka de bible season wa and the one kind of so a enye e mane nsem nkonkudu enti ne sema tem bia ya na obi wo ha oba ensem obeka no ye ne ye work ye mfa na fala sa de masimuni ya ne yeah, that's it. Hello. Hello, my good afternoon. Afternoon. Okay, it's from good for Yo. Yo. Yeah, mama to no. The part of again. I was you didn't see I can't pass that. Because we then will be in Panuase. What's it? Oh. Panuase wakoshia kweshi anka ni twantumo. Ako fimu ama niema ai. Hello. 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 Pacho udi yentio. Yo, ya white ni ne kaka si double. Yo, aja white ankwe. Yo, we de mo bro juma mo kosko amo. Akola no de onya akola sa. Na odongo kwe kan te sign we 4 years back na o se ni speech obe ya kwe sana. Nti ono kwa oba chi wono ye fena so bi so be kan bon se nim agbe ma no ma men ko mo nye nje no ko do sha ko no mo se ibi e bi oba be bo na kan mo bu ne ni se ne mata for body to kan o kwa ko fawi ana o kwa ko fawi ni Ghana for ye ma me do ni ti ma ka enti pre hu bi a wa ko pre no ni ti nti e ti so da me ka se me de for mo tuma nti ye ni bi bon ka se sa don't to be on a person on Tom, National Duma, and Queen na. Who's a pain compound on Pessa side and Vichy, a peninsula with the city, Tom Nkomo, now Patita, Bimbren, now Banks and Hunsan or Unpotent or Nena Jumana, or most new or baby or more now, I am mercy. Answer that the pap came family in so soon. Afternoon. Yajo so casa. Mpacho ai wo dia sem na me ka bi akra no a wo wi ade no ma me ni mo na ma o se so wutu obi fi o sa ya akra na onya ba bi na e ko ne ye se na wanya o betimi atu na ga ne so abane wo mo dia no na adwuma ye ma na di mpacho o me pese ai me ni ya ko mo ne mi bin ko pa fi mi ha me pa me mi ni bin ko mo na me hwe woni wa di ko mo woni wa di ba we amenyamo o pesa woni wa di nkomo because me bona se di ara ko fa ko so na sana ya ba ho no pese me ni di nkomo asana ma ba ho asemi ha me pa eni e number ba ko ne ba 05 hwan no mfa nto so me ewe ada se wo we TV ana ka me ba ho me pa che se a wo we no TV so ana aha se me ho TV so eni e number bi e da so 0509 no e pa che you 0509 438 507 That's a matter of bye. Hello. Good afternoon. Afternoon. What was someone to say, Mammy? Radiadumo. And then I say, that's already a Saka maker.
Ninya bi say complain say adema na esi Bible no so na enye. Ede madam ma tinta kaneka aka ho say nka yame aduma na say aduma no sembo yi efri Bible so kwa na because Muslim for me Muslim from Muhammad. Muslim no dey ade to kwan so a haram. Bible dey Bible dey Bible. Father Montino, Adamana Musibaba, the mother mamma in first my demase. Oh, I mean, Hanan. I was here for me, Mamma Margaret Aframa or Techimai, Udu Sunyani Station, and Timage, and your friend officer, Margaret Aframa, or my meaning pounder from Mimmin Day, your Techimai sui. Na ya kwa kokra abriwati echi amana efe ti ante mage na efrei ono na ye bono ne ahafo pomo distributor kese ti ye freni pomo ti mage di amedi ni sika enti me ma me no pa ti me mende nyina ye kwasui na ya koboa na kata na abriwati echi ante mage ba bia obia me ma o hyede ene kafra officer ene ye yiro hu na abaye nsiye di mu odene ane enti enranso nyame ya mpacho antemage no wai srewada enranso ya maame efi amano odene dwumadie nyina abawie ye radio so nyasam ketoa wo nhira efe aye bi esekretrema mpro ewure mfi no da lady queen Elena ba bi owo bia osoro nyankopon nhira no wosa otwa to ha mayen a yenso yenam so nso okotrechire no wahwe ne enkoyie bia nso atretre akoso anso awiai nyame hira no Ezra ako da sepa akrabone ne ba pe na uti amena so because asem na no wadi no yedi akira kokuru mu anu a maame no papa kra ba studio edi be piem a wodon sa e pro ne nam studio etua ye hwen eti ako nyame hira me de mawie me sole akodi median afa na mekoy obi an se pro abije birthdays no ai na dwen se chinchere twan eja frane mi ya ni enu afrane nso di maso efren ponso aba mi enu afrane no so abije no hadwen afon so propodua we owura Maxwell frimpon Maxwell ai ese obo ase akro carry oye CEO ma Maxland fashion sister gifty na wish no happy birthday yankweni ena Mr. Afrani Efreni coach ane ye white and yellow pa da corner no asem bofra ene ewura insu di na woda enya asem ke to Veronica fashion ene ewehwe jama velo na apam ne eme fatan kama adi nhira no bre no di na woda we die yae ensanko ibi abusuafo Sompa Nkomo ebula market. You go from ginger no, you different type of ginger me. Betobi, F1 year for yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy home. Share. Beshebi. Femi bango papa be a dummy share. Yatete near man is to be bien or Abyss shop. Be bien or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche. Eya fufu la fo. Yatesu. Black at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa